Singa tambo naka. Wabini bina takina keluar na kabi tegibuni nona singa tambo na kabi ndindai. Da wabini bina kaninda lako drum mai dona lomani mazal. Kanda bakilati kona nona lomana keluar na kabi ni kuah ni rauni koti kenda mai wat ke nonda bubale menda mai tigo tali. En oti nimbong go masta rona mada to tolo wale tungai enda babina binaka ni koti kenda tiku mai nambula binaka na kelau na bimbong randa to mai sota tale nambong kuah ena lolama ni kelau sa kali buna babina binaka wana kelau na kabinda indai dumbula binaka na turang dosa tiku na kabini kuah abu balen do sa tiko ra na kabini kuah kinda ba kemdo tiko na lalama ni ngoni turang chisu ena kabinde indai kanda babina bina kabelo malang ni sulit ko nambula bina ko wana nondan daw ni bunau masta rona mala sa yote tinimbong indai to babina bina kani rani ni sulit ko nom ni ngona din ni ngoli tumay nando na oso hongonga ba bubale ya sa rona mala sa maindo mo tigo ni kalo ena lomani balot ya Kaiser Ridge ni sa kinda bagi tigo na yote tinimbongi ena kabini kuah babina binata kina kalo ni takani na bisombuti tigo na lo tambo ni kalo nom nimbula ena bu ni tuku sa waro takina kabin daindai tunana ndabuna wasetul sa bangau na nakakelangai dona ngona nda mai bikin da bakina nda shot nda bi marutaki yengo sa yoti tali nimbongi da wali setting ana babini bina ka bona kalo ena kabini kuah ni nanu mikenda tiko na bisinga wo sibi en ndo tale na kabini kuah klane na tomana tali tiko na bingarabi ni mataka masta misana yoti tiko ni nona bibona numi bikenda nimbara ni na tomana tiko na ngande na bonongo Brisbane kana otiasa na gailes tiko ibiti enda babina binaki na wana kalo ena kabini kuah do tiko na turanga no tiko na ndo tondo bunau rongo tiko la malangi ena kabini kuah ena buku ni bikin da baki sinula da bir nanda ubar rongo tiko mai klaso ratu baya osar tu mai ena ndaku Brisbane ena ndaku Australia mbaka era warong tiko mai nisa kinda bakitiko ena kabini kuah na song lo tu babiti ni kabitu Brisbane na kabini kuah bono la ni siama tu mai kena menom ni tal tungana kalungat ni loloman ni kalau wosibi na nona bosa mena botai weekend na kabini kuah wosini weekend baki todra weekend na kabini kuah sabakatika na keneliabu Sona surat kena menda tu lagi batan dona share namba tolu walu lako tu kici susah tiga na nonda screen.
ruat ki kirau me tambo non da mas. Kemnisa kana kalau na tamay ki mami nandaw ni Wimbuli. Kemnina kalau sa der sara na alifa kena omeka. Kemnisa ambula bakata ki kemnisa senga ni bai dawa na nomni ngauna. Kemnisa okata turanga me mami na kalungata ni mami mbula tiko nandela ni nomni lawa ki na nomni loloma. Winawale buturanga na madhawa ki mami lako sivita. Winawale buturanga na mbula yandendua ki na mbula ni bubale. Ki mami babi na binaka na kalau ni rani so tabital tungana ndendre na mbula. Kana buke ki mami tiku ngame ki mami redhi ke muniti ukina. Winawale una nomni wosa sa rongo tiko na loma ni wali lo tungua na ruwa na madhawa. Ki mami babi na binaka turanga na mbula nomni temata ni rani ko ni suliti wiko na mbula binaka. Me tudake tiko na lama ni ruwa na madhaongo turanga mendomo munitiko. Imisa masu na kalau na nomni bosa ki mami sarongode tiko. Na ala turanga me kautamai na mbula visau kina ni mami mbula. Na mbula ni wawarau kina nomni lesu tale mai. Sayo tedi tiko ni mbongi ni kuo turanga. Ke ndoa na vonua sa voti ko na ni mami mbula me rao ni bukei. Mamsa masu na kalau ni kuni na buke na itukutuku bakalo ngataga namni tamata. Na buku ni tukutuku na kabi ni kuwa merani mbole atala na ni mami mbula me kautamai na veisa ubinaka. Ki veki mami merani ki mami muri ke muni. Na wale biturang na mbula resati ko rawa na kabi ndai. Mami sinumula vira barorong tiumbaka maya na mbia uliba-liba. Meki mamisa wai bota wata turanga na nomni viva kalunga tataki kunindo lewa na nomni singa kabawa sibi turanga na nomni bosa ki mami na rongoda na kawini kuwa. Ki mami tamate walawalana ni mami kalu tumbaka sona ka ki mami da kawa wadala ka matamuni na ni mami kalu ni alwinak ni bosoti ki mami na kawinda indai. Wasawasawata ki mami na nomni indrata lei ngor sa turanga na ni mami kere na alo ni bawa binaka, kena alo ni bawa tutusa, na dam ni chisu na ni mami soro, ni mami bagambula. Amen. Singatam. Na wale. Na bawa binaka wale buana kalau na singatam bungo ni rawan ni tamai. Tomana na nondabuli. Ndina na kai tuna na italtan susolo tuna ngau ni bekinda baki. Sa tiko na ngau na ni tegebu tiko talanga na ngau na ni daba. Nioti. Tiko na matai ni bongi sa tiko talanga na oti ni bongi. Na ibola sinilala na buku Solomon e bagaritak. Ta banga una na daba sut. Ka keda ngai banga una. Banga una na mbula saramanda ngai banga una. Dona ngau na nda robo, dona ngau na nda sama ibawati, dona ngau na nda salengas. Sendiri dona tamate na ngone tunga. Na ata mananga una nangasiki. Wa ni kina bole ni bola ni bora itaka. Sabanga una nakakina. Na bone karuni yoti ni ulutanga ni mataka na utini wasingle. Onu ke tara ne kavitu ni ulingata. Ebida na itutu go boduru mai lomea. Go ndo be irongo. Na ulutanga go the End Time Act. The End Time Act. Na lotu nikalo ke na sala ni nomu dhurukina. Na lotu nikalo ke na sala ni nomu dhurukina. Kaya lo ke na wasiti kebe tiro surugono ia meba ka na ka sayado e na ngauna nevei. E na wakata lengaki na ngauna ni lube ni tamata. Ni bosota o ni na kan irto tu dongo na lala ke to tiu bata na dona vale. Irto garabia ti ku maya na makumbungo manoa. Wakina na bungongo ngor nyasi ke na lubengo o nakelo. Tongor tong garabia ti na bisin kedengo. Ke to tu bata tunga. O ni na kan irto ding ta kan to mai lotu bata na boniko. Bina wale. Sa katalangan ay bola tambo.
anongu ya lo tambo ene senga ni tiko ka me tau mundu ke na tamata arava ne ado turu bango ko au na va suka na sini ado me bele tiko ke na tamata me tau mundu ena ngau ni no endo na ro sanga bulu na mbaki na kena ndende ni kena tiko na lo tambo bati ke ir na tamata e rasangatiko onoa e rua na ka dua me taia na wanga kena kena ka rua me baka songo ni rana leo ni wanga me rabondo o deso ti me rabondo na wanga don tamani wanga baka itame ranga ibitua langa na pas dia sa sin madal sebadam senga na ka expecta kono na wanga go me butu zonga zaranga ya kanera ona singa bondo kina o to le walu nga kena bo ramon mon kina santo na kandelia bata kuna kalo reda noa tendo no wanga expectation ne no me bondo na tamata ia sanga kana kalo me bondo na mon man ni dare na tamata bat kena mon man kemi turan kena marama o kenda enda buku zake mai na mon man bole tana base tolu tikinendua ene bole baka tebu asal waki na ngata sa lia na manu kenga o kena tamata enda buku mai bon man ini adro ngau nen tingi baka ngo enda lenga kina na tamata ena wase bitu ne bole baka tebu tuna bango saka be no ko choba mo bondo kiwanga ko iko vitali no muleni vale kenga ni usarai ko niko sadaba ando ne matango ene tambata matango waka samataka ene tambata mata sarmaya tu no go sa milioni boka milioni na tamata mbule burubura o irto walenga na bu walengo stand out na non roto mbula na kalo sanga ni kalo ni wili na kalo ni tamata ya andua he is a personal god o ko na kalo ni tamata ando ke sa nding tanga na tamat me sulia no mbula na ba kalo ngate ko na kalo regardless of whoever is there go mandanga na ngone ni no o no nga stand out ira kena mo senga kila na kalo sini kalo ni wili kalo ni tamata andua ene vole polo bina ka sono wa sevanti ni lim san domba nga na turanga san domba na bagambauta ya na lotu san domba utalanga na dava na vei papi tai sotaki en duanga dona turanga dona bagambauta dona dava papi tai sotaki ene vei ka kenango ene sare sa lebu na turanga sa lebu na bagambauta sa lebu talanga na vei papi tai sotaki e nei mola tambu katinga weekenda paula bera kai fo tu na bango koya sandu ambonga na turanga sandu ambonga na bangambauta sabi na papi teiso e ndombo usar talanga na papi teiso en duanga tarai na ba takla na wasit ni kawalu tine ba wa boskine ndo na bongi bidana bongi sauti ia ka warno de ndo tantal na bosa mai lo malangi sakaya ndo daba dou lago tani mai wa ko ke mundo no nongu tamata mundo ka ko ni dala patkaya kame ka ko ni tau ke mundo na no matida e vama masu na kalo ya pilti na kalo na ngangi lo singo ki be papiloni e retiko sona tamata ni kalo e papiloni me baka o sabore tago te bidan bongi sawti e na ngona go sen dona tamata se baka takil taki ene bo takil ni man me adaba na ngauna sana ado me kine buru na bebo sauru arataki gona ngauna sanga effective kina the mark of the beast ena ngauna go esembera kemba la non tamata na kalo ser tu ene be mata bo mbote so erandu tu me kina e o katir e wili ki rati na kalo no irongo na nona tamata e kati bango kwa do lako tani mai bua ko ikemundo na nongu tamata no only non tamata na kalo kar satu yo lo tu senga non tamata na kalo tinga mai tumba be bakawa sabore tagoti the church is God's appointed agency for the salvation of men. The church is God's appointed agency for the salvation of men. Sa non dei tabi o kenda tinga lo lotu men da kautir mo ya kina lo lotu
na choni na wase tini kona so tale na nongu daba sipi rasenga ni tiko e namba yongo sa kili kina meu kauti ratelanga mai arna rongoda na domongu e nanga ibida na galni sipi dombau na galni sipi dombau talanga na kenre batawa ya rongoda sa rongoda na nongu bosa koira nongu sipi ia kausa kilaira karra samuriau mai na bunu erdo waka na sipi kinongo mai to le loma era kana bata tu ana sipi keri ia randui tu tal tu ana kenre batawa erdo vital lo tu na kenre batawa ni sa kavinga do ne batawa ni sipi o ira keda na sipi nona na batawa vitali era kana tu na kera bo sala era ve kilai vinak era ve kilai e so tani talo nona sipi saratigo mai tumba era kilati con na non rai batawa na ora kadi kino rai batawa they will come in line na lotu nikalo na ngauna o metalo tabe kemuni na nonglutu ena tinikadi o walu sanga bulu karua tinikadi o bit sanga bulu kawalu kera walesi mi kera lengasi ni buli en dona korbuli katolika mai rewa na dana ngona rewa secondary school tinikadi o bit sanga bulu kawalu kera ususu katungu mai na lotu wesele e au bat kenongu len wali au buli na ken korbuli mai na lelin imberni o ngole mana university ya wati na lelin memorial school ondo lo tsara kabina kana no wati korbuli mai ndawile au lesina no lesi wada daka o le matani bono ngasini bulkina na korbuli lotu wesele etiku mai tabe ni ana New Sawa Methodist High School ya na tinikadi wa bichong ko walu sa lesi mo le bengarabi na lilili kero sa laukina baga beutini kero sa rede ti ko ni ndaw daga tingna lotu be na kanda na katolika ni korbuli katolika ngo yo kero ndo le lotu na bali lotu wesele etiko mai ni singa toka ana dana na chosa ia sa tostu na nero tiko mai casa tostu na bula apakah me usa malele me ureida na ibogara ni non lotu na kanda ngona katolika ni utiko na non rabel lotu na pagaro roko na ngona tingin duro ngona mera buti kin dura kare da butabati e singin do e mode bel lotu e tiko na pat mer do da kaba tiko mai na len lotu ne bengaun sabaka me uli talitaka e da baga enrati tiko ne bengon todo con non do lotu salim bulei na lo mangu me usaba gandita ka sa kandina ngo au sali bagareta ka virtu ibali sa ka veni tuna na redi ku sana ngoli tumanda ngana chosia na bolu tunosili eu sana ngoli ki samani kero watu ya ia enandaku ni nero waka sama ne bisinga ke dondo lotu ne biakabi kero ndo taronga tigo na kalo en do tigo na kalo sen ke baga do ni tigo en do na kalo ia non do no mitigo na nona lotu kero ndo wata ronga tigo mena bit sanga bulu kawalu me da bana wal sanga bulu karu sanga iso mina masu dona ngona ni sereki ni tin ke wal sanga bulu karu second term school holiday sa kasara itu na to ngole mantene nungu koro ngona marama ni na kaule bu mena kelo na ngona ngo sanga itumbu ka kandre na lotu ka bitu mena tembara keni tal tiko tal chope narsia kero sa ngol sereni kero dona ni vale na sin kero doni kina ngole mai dona marama dona tua kana ngana nungu len vale mai kere ko na vale au kere mun rolo ni kina na kabini ko ibei vale a Eraba, dona bule daga tukina. Akabi au sakabe ni tuna na, pagaro tegir tuna ngoni, tu sala ko. Vetere na bagai kabi. Tole sime tongo baka. Tolo kama derongo na bulingo. Sini wile da bara na kabi ango na kabi ni singa bugelulu. Senga indua tigo na madawa. Na nona daga buli o mai daga buli tigo verto na leo ni lotu ni kabi tu wo. Senga to wo tigo na song lotu go. Mai na kaule. Salenda menambongi asanga ulutanga. Nona ulutanga na turanga go na elewa sarangango. Asa dua la kale buwa kurumbu itaki sara remelo malai. Ngaune asesenga na itamba bango sesenga na slides. O ko se banga madala ngamai.
Ati me ne voltambo sa wili gatiko. Tiri voltambo sarango sa wiliki. Endo na ele o sa bagai sule na matan singa. Asa tu irungu ni abana na bula. Asa bagai sala na kalo tini karua. Yani sambu kete sangongolo ni sa tartar me bagasudu. Asa dona kale mo be bakurmu itaki sarare melo malangi. Dua talenga na ngatelebu. Na bo madal todo tu re madal ni lewa. Na raba na lewa ina bosa na bolatam. E ana lotu. E ana ka bo madal ta ka o meli vie turanga. Turango samati. Angwe kilemo ri turani bunolibu. Seba madal tigo ko ensale mo madal ta na lewa na lotu. Gori na ngaune bogarra o taikina. Ia na ngauno tikina berto na katuna gerto sa tumberi o telanga. E na kabata sarangango. Ni bako tokai, o ira ran rota ni tikongo, sa irongo na herasis. O irongo tunto na merabaka matei. Ia usanga me rongo da nusama rongo na bulingo, sa irisaranga na baka matei sa ira tamata ni kalu. Bongi ake menturang kira marama, sa ratunga na baka rongo, sa kere wa, alabi nakasar. Arni usapa bitay sa bongi ko. Ito na ko abe sinraw. Oy ko mo na buli voltam. Au sanda umbo buli to ka mainda buli lebu. Saro to ka be mo buna usenga. Sini ka meke na no buli mainda buli lebu si o ko ta mai na no do buna ngori. Mo na buli volatam. Ya ke mni turaki na marama na woni maso no mani lima na mbaki. 78, 79, 80, 81, 82. Ngai walu sanga bulu karua. En rukuni wa makao mai no sori. Kero sa pa biteski na ba be utini. Mai na 82 me da mananga no tu da tino ngoi matamuni. Au senga bo ndo ni bo be utuni taka na ding ding. Kero wa ka. Tu sa kalonga takina luwe kirau na nero mbula. Kake sa bitsa bulu kama na mbaki ndumbula. Au singa mbaki tol sanga bulu sa pa bitesu. Na mbaki nongulo tu sa pa sanga bulu kama na mbaki. Ya kemini turaki na marama mbele ta na lewango. Na lewa. Ni usati ko burubura au sarara ma ke burubura chisu. O ko e wagai sulu. Sa wagai topte ko e nambula nei chisu. Na lo tugo e wagai sulu e na ya lo don wi Kristo. Chono wasendu tine wasanga bloka bidu sa raidi na Daniel ko chisu ni sa la ko tikumai bua. Asaka ni sa tukuni ko raida sandu na lube Israelindina sa senga be ko na daba kango sindo we ba kai sini na nona itoho anomu ni bo sana dina kina bangu rara makina nung sala do sanda bo sangara ne voltamu do nung do rawata kina mbula ele bolongo ria bodaba ina bali na lotu e butu ko tu se ba ba tu na elewango e na bossa nikalu we ana bula na bula e buni rarama mata ni singa e buni rarama na kalo e buni rarama e baka sa barita na buni na same ndonda utin ke diwa no muni bossa na dina kine bangu ke na rarama kina no gudaba na lotungo e baka suru sertunga e na rarama ke dengo kalo kila na kalo e tokare e uluna Veir na ganga era do dar na crown e non ranga boboka. E ti una kene mamba e dan ke tarayan. E na wase ndu na tina rusa ngabu le bol bota kila. Na kabu ni kalo e vitu. Ko arreda na lingangu i matau ke ne tutu ni dina ko le vitu. A kalo e vitu sa non rai tala na dava. Song le ni lo te vitu. Ia nai tutu ni dina vitu ko arreda nai song le ni lo te vitu. Na kalo vitu ana nonra i tutu na ya apostolo e tini karua. Na ya apostolo nonra i tutu na ya apostolo. Me bakai ke na tala ni song len lotu. E na vitu na song lotu ya baka karta kana kalo e na lenga ikoya lenga chisu arede tu choni. Na kalo e a wer na tala. Na sala baka turanga ana sala ninganga the crown. E ana nonra dava ka ni bebo luta ki ori na ya apostolo e tin karua ai wa takargarta ka na sala se na crown en darti kuna maramanguri kana wase tin kan duana luke o koyongo sa ka kina na
Kaya kina na buku ni kalau. Au na talave ira e sona profita keina dava. E apostolo ia e sove ira erna vamatea kabakadadana. Darai na kendre talnoa na apostolo. E na buku ni non dadaka era mbole mate kina, era mate. Era solia na non rambula. E na buku ni tuku binaka me kamburaki. Nindu e solia non rambula me chiso oko enganga. Oko enganga. Kamba na lewa ngo kimi turna kina marama. Na lewa na lotu. Nona isulu se nona itobo e boga isulu be chisu karisto na matan singa. Na bula na bosa ni kalau. Na isala nona no tutu binaka na apostolo na tutu ninganga. Na tutu ni non rambole mati. Ke na kalo saira na talatala. Saira na talatala se na bosa ni kalau na provinsia e na bunau. Rua na mastri karon tikine rua. Ia ni sambukete sangongolo ni sa tartara me basudu. Asa basudu mo ko en do na ngona tangani. Sale si meleweir na be matani tu kedanga en ai tito ko kaukamea. Asa kauyani na lubena buana kalu kina nona titi go baturanga. Kemuni turanga kina marama. Na lotu go e senga ni lotu bo. Senga. Nona mai sudra me saia e senga ni nono tau provinsia walenga na profita e nei voltampo. E senga. Rongoda. Tigo wale mene le kutu na wase rosanga bulkaba. Tigine tinga bitu. Au sarai di koya kasa daba. Arai na tigo mo se ko wala na tigo tungo. Sarai di koya ya se wale ka se awa. Ko se awa sa tigo mai. E na vura mai endo na kalkalo me ve che kope. Katumbu endo na tito ko wakatui mai ve Israeli. Kaya buta na vera lati ni moapi. Kawaka boko wa kaum boko teki rekenga na lubesedi. Na bosa ni ala ni mesaya. Sa baretaki ni seawa tu sa laure rautu mai. Dotana na kalwa kurumbu tagire melo malangi. Asan dona daba. Ngata lewu weba kurumbu itaki. Damu vitu no luna tini no leu kavitu ne salaba turanga raida na tigine ba asara takane katol ni wasini kalo me loma langi na buina kambiu tira kibei rongoda na kalo wane leongo itigo bei imbuina se uluna iyo ko yar tang mengo imbitu me na kalo araida na kina bimbasai asa tuena matani lewa na ngatoleb ni sabara wasudu kame kania sara na lubena ni sanga isudu mai. Tine ono. Asandro na elewa ki veikau. Kina duana tikina kawa rota kana kalu. Menona merwaka ni kwa kina kan duana ndolu karua nanrau ka ono sanga bulu na singa. Iya ni sakunia na ngata ni sambi ko kwa kiburubura. Sangkai waralana na lewa sabak sudu manangon tangani. En sa tarau timaya ne kalima ni ulingata. E a strike ko me poka rala ni ratamata lotu en ngauna ni decades. Maina limanan rau tol sanga bul kawalu anda. Kine tin kabitu dio sanga bul kawalu anda. Gorna ken real. Vamate en buku ni bokam bota. Kana wase tin karone tin kendo ne bon bota kila. Sa seng ni tale takana non rambula. Ia sadaba. Bole matenga. Asa rua na tambane wa ikeli sa soli wana elewa. Me buka kina ko koya kina veikau. Kina nona tikina sala ki marro kina. En dona ngauna keina ngauna taleso keina be mama ni ngauna. Awasa kila ni wa madal tago tingo na bidran bong sauti. Ya to watu ngana dono dolu. Runan raw ono sanga bulen baki. Dona ngauna dona baki. Tolman raw on sanga bul na singa. Sona ngauna ruana baki. Witunan raw ro sanga bu witunan raw iyo ro sanga bul na singa. Mama ni ngauna don raw on sanga bul no songo ni to keda. Ken to don min don ruan raw on sanga bul na baki. Raw ngauna batati wa. Ya ngauna soli kina wana tambana bo keli. E bato tolo taki na nona kautani. Ni dona ka orede ni baka tambana baka keli ya bina kati me buka tani baka tolo. Irango remena Walden says, tu ilama ni bikau. O irango ribo toka ina pilgrim.
Rua dana tikine tin kalima na wase tin karua. Ia na ngata levu sanga i lua raka mai na wai na usuna me bakana dombui. Me dawe muria na elewa me baka dirima tani e na walu. Asabu ke koe na elewa kodei. Ko buraburango e Amerika, buraburango, the new world. Na kalau sa baka rutaka na panuango me mamaroroi ni nona tamata oire rakauta tigo batikira na nona dina na kalu. Ni sandalanga na usuna ko burubura kasa tiloma na dombui sa luar raka na ngata lebu mai na usuna. Era mondo mai na wanga na Mayflower. Era taka sa Newfoundland saranga itoso ya Amerika lebu. Era biota na bola tamu ni dali soso. Kara tengi duru kara masulaka. Me ka kotari ni duru na sistema da san rota ka mengo. Ela bonua en sama ibo kai tiu kinango. Ya na bosa era da mutawira. Era boto kaingo na pilgrim. Era masulaka kara masulaka me ka ko ni duru tela mai. Ena bonua sama tau kanango na sistema era san rota ka mai. Kila karoni mon mon boto kila no wase tin ka tolu. E matatu weekend ni oya Amerika. Ya na kana bleta na province ya Amerika na man go ituna. Asa bosa me bakana daba. Ngata lim. Gora non rawanga na Mayflower. Gori oira. Non sa mai masula tu na pilgrim. Me kako ni durta ki Amerika na system ersan rota kamai. Oirango Amerika ratungaki na kena itau ke indina. Oirina natives. Era senga ni rokan damun na ka India ngo senga. They are black people. Ia rando buka toka itu ana ka India damun. Era sindo na ka India damun. Na nona laki tawa wa Amerika. Roma da wabinaka, na wase tolu man tingene tingeli mai ke sa ala taki kina na mesaya. Na numo ya tama ni na mai sudu na lobenrau. Okoya will become the redeemer. Na bose ni ala ngo na wase tolu tingene tingeli bituna. Ona boka be me te kemunrau keina elewa na numu kawa kena nona kawa. Ena butu ngage na ulum kokoya ia kona ngage na bumu ni awan. Na numo rona meotini ni sa sudu okeni that Kenny will be the deliverer. Io Kenny ngai lambatali. Sa sengkinan rauni deliver e peli batali bang mati. Ninguém le sudo sedi ka kana voltamu asa uduia tama. Na non ro expecta kana deliver me la koma ya nanga una rosembula tiko kina. But little did they know the deliverer will come 2,000 years or 4,000 years before that. Go. É o Tisu Cristo. Sa rau me ve madai tu ngona lotu wat ke setani. Lotu ni kalo wat ke setani. Rona tina tina bitu. Gor na persecution period 2. Persecution period 1 na ngauna ni dark age. Asa dhuru wana elewa na ngata lebu. Kalakia na beba la ker na kenabo ni nona kawa. La kenabo the remnant. Na kenabo. Ni reida era lag mai Amerika dona kum lebu. Ena province sa lebu madalta kin tina tina bitu. Ni sa kau mengo meramai tiko ya Amerika ibe kau. Sanga differentiate ko sanga kanebo tamu. Only a remnant. Out of this big group, there is only a remnant. Atararawa. Ia na kenabo ni nona kawa. Oira sabang bauta na bosa ni kalau kataru tinga na itutu ke Jisu. Sama ilo reke ni rendui-dui. Runa ka rendui-dui kina. Tu era bang bauta na bosa ni kalau. Kaya bale ra marora na ibuna wetini. Na ibuna wetini sing ni wala kina ni Sunday, a day of worship. Senga. It's the 7th day. That is why only a minority group. O ira lau maya, ranrota mani system go. Era kau tu me betke rabu lising Sunday. But that was not wrong at that time. And don't look. But the province na game passing amay na kena ngauna. Ya na muna me ka kina tingo o ira kena bo. Na senga ni waka bauta todo ko ne kabitin singa. En duanga ne kumkumula le waka bauta. Na buna utini. Ka kene karua era torti ko na tutu kai Jisu. Na wase tinikadi wana tikine tini ne bon libatekla na tutu kai Jisu. Na yalo ni propsai. Go. Ia kawadhuba kiamana. Ochoni ngo wana yangilosi. Meu varo robi ko asa kabi ko raila mo kakua. O ia una no muito kani.
kan due beir na kam sa taura tigo na tutu kechisu waroro ko buana kalu na tutu kechisu na daba ya lo ni prosai sei rawi ruana kango ke ni tona kena marama e kile tani kina na kena boni nona kawa na elewa ene yoti yoti ngom na buna ni kalau the full commandments of God na buna witini ke na ya lo ni prosai the spirit of prophecies na hali prosai nei bola kwa bola o Mrs. White na ibola te udo kabukea na kena wara ramataki na daba na ibola tambu e ka o Mrs. White ke sarala mai dona ngauna me rausa head on na nungu ibola watu ke na ibola tambu let my book me lutu na ibola kwa me talabe ngana daba na ibola tambu ia na lotu katolika e senga e bola lutu kana bosi ni kalau e la beta da na ibola bul ni daba ni tamata me ibola bul ni lotu e ke ndo tani na ni professor ndo tani. So these are the only two things that differentiate God's church. Kan dundi kina mai na lotu ni kalau. Serba rongo mandala raka we na test. We rando da science. Na acid test. Da utigo na litmus paper. Na ngau na toni kina na litmus paper na acid gain dota na kena roka. Ya na result la mai aida ke result ni damdamu acidic eva ke blue ai daba basic set en rua na kango tu sana baru da kaba na bogin kuwa asa dun rua na leo na ngatalebu kala kiana be bala kirna kena boni non kawa ore sa bombo na bosin kalau ka toruti na tutu kechisu go na litmus paper una ni kalau kena le profesai rongo mero san testa kena acid o deve rongo e lotundina ni da laure todo con be matelo ter satingo awa da kabo go mai biti au sinikila na da so tingo to tingo e Australia e ngar be matelo to ngor tingo mai biti na boni no na kawa o ira kelengo era ba to kai merdaba boni no na kawa na kalu ira kelengo but na kena mo remnant and doing o ko e ba mbota tingo na bosi ni kalo the full 10 commandments what the kena daba tu kunyali profesai e kilatipo goro na litmus paper una wetini ke na tutu keiti sunali profesai to reda manda na una wetini o deve retongo ni na toni kina e na blue go una wetini okay acid ke damdamu basic e blue set JW basic acid Church of the Poor, LDS, Revival, Apostles, Catholic, CMF, New Methodist, Word, All Nation, AOG, Methodist. What about souls to Jesus? Huh? Red. What about SDA? Pasta na SDA ne mata ni test. Na buno itini. Orto ke na kena boa. Esan erto sin mure na buno itini. Ai to rena kena karua. Ai tu kai chisu. Eseta na SDA. Ir kena kena bor esidik. Kemi tu ra kena marama. Gona no lotuntina na kalu. Santona kana ibola sar. Tu era lago tu na Facebook. Au rede tigo ndona ngonele we volatiko oi rangori lebunga na kar bunu tak membalete ndona marama au sinibia bosa au masunga turanga nyalo binaka ni boreta ka bwana ngonele ngo nada bana kandina betau sa bangandina dina taka bakate gyau anu ko sangarana dina au masula ka mai no mandili mana mbaki e senga bangandoni dala mai na ngau na webu tuniki na kero pabiteski na me adongo kero senga bangandoni rebuki Nangau pabiteski na madongo mado tarabo duri balimbula mado bata tamatale kina luikira una ulumutua bude bangandona lo mani usuna ersabo sarno koro gore bulu tu sala ko do bisa do lesmai au sala ko balimbula wani bukas musali rorebe bunwai sabo garede bunwai sa tuno kale extreme da mai suba lesmai le extreme sa ko to wana film sambita wasa tuno bango bio ko I masta. E kunto ngunu. Iyo bunoi.
Ngonongo sase. Hoi. Rei na numuto esa expand. Na huni num tomate na numuto esa kalir. Entuanga na kai na reduce ta kana numuto. Na sabe abunoi. Mole ngunu alcohol tali. Onge da buta na bosonga be bunoi. Bunoi ke usana mani mate na matengo usana matenga. Me ulo stala me ngunu alcohol se. Na luwe ngone lewa ya terai sange laki o tinga ndo na madawa ke rombula bina karuru mai ngone a me do tingo terea una tabi mate lenga no kuto ena 2010 a unga sini bulti mai na bisau da sartu na lotu ni na masu ni korni buli dona marama le da kaba na masu ni korni buli o marida se lulutin toka sa ngone me da kaba tin na masu ni korni buli tereu na buno da mai lo mani balin lotu au sanga me kaku ni ado kine dona kami sanga me lago tumba au ngai tu da mai ke wa kau ni sale smina bisa ni to dam sana muri au da ba ta ke lima ne kalawa mai na buno ndam tu kine usan tara na konan katu ngone sa black out mo dona matang au sanga me kaku ni bali sanga no lago bon dona tara na katumba nunga wa wo tumba le mena dang riba binangu lago le ndam tu rai ririti Saya salah kamu ini tu nasa meter ngapa tak? Saya nggak, dulu orang kat. Awat sali, awat ini masuk kem sali lah kalau ikut buli. Awat salah kalau nama tani pirir, kita boleh bawa buli dir nung kelas. Ser buli ser tu ngau, tu dah kita nasa ni blackboard, sara itu orang ni sara bina blackboard. Atar ngau saka, apa? Saya tereu main nama tu. Saya turu barida, tu tak kamu untuk exercise, tu kalau betul betul ni. Leturu principal, awat selindap. Cuando iba al lindap, wala ni vale, sare de bonito na sabada, au krem, masira mandrang. Al lindap lo normal sa masira, mas tu loga, au lei bangara mai na memuai. Io mo ngola lang ai pali bading. Ya na kau sekila, au diro lo mani pali bading. Kalunga taningau ne adobe o kinakango o ke kaila. O ko sangai tu sarangai tu mamile bangar ndroni kau sa di tele malun wale. Dola vai na song ni katu mani wali badeng. Au dambi tungai na pen nung gawo ko tawdo ko sa tura. Au samati tu. Sangai tarayaw na ko eh. Sangai tukilan da ku. Wa tangarna nung gawo ko kay tambana ki. Sangai kali tiko ko me kali manadan. Enola mani tini na miniti. Au sinrongo da indonka. Sangai ya lele ko eh. Tuki tiko kali tiko. Pakamu sange rumah mai dora pongan itu metebu mekali wakaya wasar mai. Surung kau sar bakal lelai. Utia sali tik merong lep mai. Sali rong lep saranga. Ngone rong lep kena sarai. Ausaka buah. Nada ni maramong ko recil. Ausaka bi recil. None ada tam tuga. Ausaka bi recil. Aha bukan reciokin. Belet. Sengen itu anak muat, bisa bawa lutu bina kan muat, bukan muat, saya bukan itu mikir. Ya na 2010, ngosa 2025. Ese kaya sulit terbuat tin kali mana yang bagi. Desa ni itu timbang ni yang bagi, au sengen ikila. Ya, member leta, nanono lotun dina nakalo. Au kabe bunuai, ke usana mani mate, au usana mate. Ia meu suka sa sinra. Mai na ngau ne au senga bondo ni bau lestale. Dina ni tau ki rauna mate ba bitamani. Au le tau mate au le kau bula. Me do na ngau no sal. Didi bagi mai na bisau. Au sa mai tiko i waila, dona luengo i wakapale waila rau buni wai. Sa mai ndabu tukina sa le singa tambo. Bogi singa warambuka. Au le sumai bula. Dono ngone buli. E buni wai tiko wai bukasi. Virsila. Anu ngone bul mai bo koli jongiri bua prisila albina ke dona lenga tareo o elo mai o lo ngani bua na sing lo tulep le lo rai tu no kona no muto e fluctuate e sana bada mo le nda bo le vale au le nda bo vale au le sterman sing warombuka le sterman merido ko no muto samalu o como le sta le vale no ngai la vale sing warombuka ngo au sa sentu da gro au sa venga sia ke bulga. Ali ado mai singa tambo saka bertuna na lu dola con dole lotu.
ngone ngango mitu ma kero tu tamai bali bali au sangai bore dan telefone ngo ngiri tamai semi na tamai Joshua au sa bosa ni ba sa sin tare euro ko ame sa mo madal te au sa te tabelenga au te mati ora kia o fa unu ene o tri singile mo di ten o ti no na unu ene la ngane ko le ride uno bali unda butuki ride ko ni sangi me ulo kan ibo ngasi ani bo ale tu sangam mo ndambiki ndam sa ndam ko sangi terana lingam dua rua tolu va lima na sangue mowi abuno tuki no douto tu no ko go na key point ino muto san tarana no muto tarra ko tarana ngone tarra ki nango wala tan ni bozuki ko na kena musi ena ngona botea ko rede tu na lokon matangun sam damu bonduto ko na bulu asase kila sano ko na mate tibi ko na matinuto orto buno erto le teste ke o ko rede ngana matang sala bombo tigo ko me dam sa bulu mai na pat me bulu ko ndur me lolo sangai lebo angai tu no ko biau lagu na bai no kirum tam tu kina e au mai kina bai lagu na bai ale ngun wai o wasa sanga tu ni lagu raw au sabe nga shek bulinga ya na ngau rongo da kina tu no ko be mulingun wai au tu da ke ula o sember na dara me sale bu me boa o sak au sambol ge tu no ko be o sembulanga ni ke kemudian turun ke marama ya nakalu we mo mbule kende tiko balete sarangango nyo marro na nono ibunau o marro teranga nandina di nono bos kene ali propsa ka paulo bena ka so san dombo ngana turanga dombo tananga na bota san dombo tananga na dapa pe papte staki en duanga na lotu dona turanga dona bota dona pe papte staki en duanga na nono lotu ngana kalo tingo rebota ke latin kerua lesumai kamunde tiko ena nona lotu nakalo unga bekenda sa landi ke na numitiko na nona lotu nakalo ngori na end time ak etiko na kena sala mona muria etiko na ngami sala mona muria na katumba kina lotu ngo etiko ngo era no ndono mona muria e ana papitaiso lo mai na bosa na baptizo ni bangarai na mamadal ni baptizo it's a fully immersed to deep or to plunge under na papitaiso go na bosa go na baptizo e rongo batanga na baptizo na baptize ke na papitaiso toto batanga na beleti spoon sebuni pen penny clock kaloko table tebeli é verdade então todo como la papitaiso é baptize esse baptize all right go e so era o papitaiso me so van a vir na wai eu a papitaiso me na lotu esse leva miraki ulungu na wai au senga tunikila au não me deixa ko na papitaiso aunque me kila na papitaiso na ngona ni tal chopi baptizo is a total immerse verna chiu e bana kalele dua erndau sudu non radili non rabawati ke na non ramati o chisu akao ko abanando na turanga turbango ko reila kawasugo bata ke na da kasa kunu te kau ko tinango na da e nei volvol na na puna e kunu te o chisu e nei volvol na mai vi meri e kili ke ko e mela ko nuru na be papitaiso taki a bosa tela o chisu vi ko na ngasingo nduru lotu sando na tamata ver na farisi nada no dei ni ko timo indo na turanga ni kai chutia la mo ko ve chisu ne tu no bango chisu bua sala mo ko ve chisu na boy ka bo buli ki to kila ni ke muni sala me bua na kalo me bo buli ni sa senga indo na tamata na kabura na bi kama na ngo ko ni sa ta kapa ke ba ro sen la ko tamai ke na kalo sabo sa ko chisu ka ba indine na usa ka be ko sa daba sa senga ke baka sa senga ni sulu tale na tamata e na senga ni raider rawa na dava ke ni turan ke na you cannot go naked to heaven no
Senga ni rani o lako naked i heaven. O rau iwi ki ata ma rau waka tala itani mena were, mbala itani rau daba. Rau naked, rau luwale. To go back there, ando don mo baka isulu. Na isulu nga ando don mo tokara sa ikuwa sarangango na may baptistaki. Do sangka baptistaki na buku nino na mate, kena no na bulu, kena no na tuda katale, odei. E ana isulu ni ando don mo menda tokara, ninda baptistaki. Vare tege bera tamata, menda tambon romudi. Senga kini dondo no weekend me baptist na ngoni. Saka bua koni utimo. Sa sudura boge be na tamata ni sa tamata ngasi. Sa dura boge ruang na kete tinana me sudu mai. Sanga ka bua chisu. Endina usaka be ko ke baka sa sanga ni sudu endu ai na daba. Ke na daba. Ena sai ni dura ke na mata tu ni kalu. Ya na mura na ngasi ko sanga endi ta me baptist tali. Sa boge yango ko sa sudu na yango ia sa boge lo ko sa sudu na daba. Na yalo. Kako ni kurumbu ni usaka beiko endondo no mo bagaba ni ko timo endondo no musudu tale anga tala roro nga singo mele baptista kila no da baptista kim turna kina marama da baptista kina no na bula kina no na mati kina no na bulu kina no na tudo tale o chisu Kristo na mati na chisu na bulu na chisu na tudo tale na chisu e chisu todo ko da kaba na kaya me da boga sulta kina me robe kenda me kuni rai na non da lube wale. Ana muna endondo no kina mo baptizo. Ko ser ni wuli kana no muleo ni lotu tu no mtakaba tu na kango o sei ni baptizo sinrawa. Sando bata na song lotu kele no efso no waseba. Kasa ndombo ngane alo tamu me bakando sakadibi kina inui. Endombo ngane ndo sakadibi. Sandombo ngane turanga sandombo telangana bambota sandombo telangana daba. Sandombo na kalau na tamada kedenga o kwasa lewa na ka kedenga asa duru na ka kedenga kasa tingin na mamundo kedenga o koyongo mundonga ilako ka bagalote ki rebe no kedenga ka ana muna duru tingo me kina be baptista kina mandate sa suleo to chisu virtual anticipeli 2000 years ago koyo mundonga ilako ninda lako salabata kena no na baptizo nindo salango mayoko me baptizo ni boro baptizo me bagabulidi Rona mada o sa mai taratu ki na ulutanga go weekend na revival. Ke o wakila ni tonto no i baptizo. Soli ko berton talsa solo tu e o mo sudu botal. O wakila ni ulanga tiku e na sonaka. O sa nding ta ko sakre me sa bo boy no ngula e o mo baptizo. Sini na wa. Ne mo tambo tu na rani baptizo mo rua. On tu na bere so ka sa baptizo ti na lo tu tangi. O sa rei me kina sona dina. Ia na boni dina ma mate singa tamu na bika kedo na kaka na kakedo. Enton don mo daba. Rei di nego timo sa tu elo mani bale lotu. Sa ndo benga rabitiko. Sa rei di kwa na tamata. Ni o ko endur lotu. Sa ngetu na bo chisu me daba. Niko iwai. Ikia mo le baptizo. Ke wa senga bitale no daba ngor sin rotan bula. Ke mun turan ke na marama. Na mende cha sule to chisu Kristo e salabata. Nei tugu ni bebo mbulai ke ne tugu ni bebo lotaki ke na baptizo. Do baptizo gira na venta mamdo ke na lubena ke na altamu. Wa mulidira me robombo na kakenga kawa bosa ki na be kemdo. Asaka be ran do la ko ya ni kibei. Uno tanga nei tugu binaka ke be ke na tamata. O kwa sa bombo ta la me dabwa. Ina wale wa sirume kino ko na be nuku ya. Ngai reidi ko choni sangai tu raida ongona dabwa. Lami ni kalau kuasa kau tetani na dawa. Baleta ni akune tai ka sudu me wana lewa. E kili ke ko me baptizo singa. Sanga long mai kaleli ko chisu kina choritani. Vechoni me baptizo ta kwa. Asabi atara ko choni kaka sayang be yau muni baptizo te yau. Ia ko kemuni ni sala ko lima be yau. Asabosa ko chisu ko kabwa. Mo bosota mande ndai. Ni sa kili ke kenda menda dawa. Menda bagambau ta bakango na bala donu kevinga. O chisu tu na choni ngo na bala donu. O eu sala manda ngo donu meu muria na bala ngo. Unga nga na sengi bina kata menda muria. Ka vonga. Ya ronga da ke osa sin papita istaki. Sin rawatan bula. Sin rawatan bula. Ni sa kili. Na daba kili. Go karun matani pitana waseru tinu sulundua. Nindo sa kalibi bakakina ni sa bosota langa na Kristo na rarawai na bukumdo au sa laiba veke mundo indona daba. Mondo daba.
ke la ko chisu ve choni mele baptizo, you have to go to the pastor to be baptized. Kena bale sini ona rongoti ani. O kiri pelanga ko rongoti. Ina balik. Nara ba kili kina, rongodan romano waseono. Dosa sengan bega ni kila ko ikenda keden sa baptizo te ve chisu Kristo, enda sa baptizo te kina no nadaba. Okay, enda baptizo te ki beleta ni amate ena bukunda. Nara ba kili kina. Rai na matain pita na wase tolu tina rusanga bulu. Oira era talaina re liu ni sa bosota bagandena kalau kasa ndau wawa ena ngauna inoa ni sa bagarotaki tiko na wanga. Ar sa lewe bidanga, iyo er sa lewe bitu walanga sa bagambulekina eloma ni daba. Wa yongoringa na ibagatakar ni sa bagambulekenda bakakina ena ngauna ngona daba. Raida na wanga nino e sil wakan dua sarangai sil. Batakane voltamu ino. Monrenga tai tumba loma talenga ndrenga sil bokon do bali na wanga ngo sangai virtu na wanga tau tu mai vanga nauda buri mai rana wai olongi ko mo ndu tu no wai ngo na symbol of baptism ninga yoti no walu werkeda ngor sada sa bandini tinta kini sa papita staki o paulo verna kai kurni da batalanga kina e borreta ka ver na israeli non sa tombale ena wai ni sa bandi bona na uthi wa na wasdam da mo chisu kar o Moses ka kana moten na korni da ni sa papita iste kedanga en loma ni waya nimberni na zambi sanandua sa duru mo na wai lalanga wai ke duru loma na manu na kareti na lava soti nga toka na Israel a papita iste ke loma ni waya nimberni zambi sanandua ganda nanu mo kenda mandala ko heaven kasi ni da papita isu sinraw Rongoda. Madi uno se tol tine ka ono ia ko chisu ni sa papita ista kioti. Sadaba. Rambe da ke sarma wai karai da sangai wase ruo bua lo malangi. Asarai ko ko na daba. Ya lo ni kalo ni sa lo so me bakana daba. Ka sa mai roto ko bua karai da sandu no domo mai lo malangi sakaya. O koya ongo na nongu au sandau. Rongoda sarwa binak. Redia umiki. Na be ngau na tau doko e raki na be papita istaki, o lo malang tau doko e ritukina. Dina ni desain rei dana alo tango. O senga tala ni rongo dana bonga ni tomongo, ia e rongo kina. Ongona nungu ngoni toko, au sanda toko. Be ira ke dara papita istaki, e siltaki irna kalu, e maroro irna kalu, me bakana loa ni matana. E boka rei tako koe, na doma ilo malangi, ongo na nongu daba. Ongo na nongu ngone ni toko. Kemini turang kena marama. Rongo na luke na wase tol tino sul kondua. Ia ni sa papita isti na tamata kede. Sa papita isti teranga ko chisu. Kani sa mastigo sa wasiru ko lo malangi. Asa lo so mai bua bagayango na alo tambu. Me bakana rube asa rongo indono dom mai lo malangi sabaka. Oi ko na nongu daba. Au sanda ubina kati ko bagalebu. Asa tol sanga bulu namba ki chisu. Ko koya sa kainaki sa lube Josefa. Ni sa bakate bagabuli boli ko koya. Na lube il se vedi a ochoni lube il se vedi sa te uwa politiko kwa ngono me papite skina bwa o chisu Kristo singa ba tol sanga so baptizo is total immersion ne balambal ni baptizo kemi turan kena marama do sa senga be ni kila ko ikenda keden sa baptizo de Kristo en sa baptizo kina nona daba mate o ko enda sa bulu batakina ninda sa baptizo kina nona mate me baka sa baka turi da ke tale mai na mate na Kristo e na koko ni tamana menda sai wala baka tale ngakina e na mbulabu na no mutu da mai na tombu ayo ya sa longi ko na koko ni kalo me maruiko kila chisu nyoti ngana baptizo la debi ko na tebor vida na bongi isione endo durumi ko na tebor so na bongi senga bondua chisu e durumi ko na tebor wasa na bongi Robeng kanga gitu lo menite boro wasa ngabun bo mo dona ngondrendre ya kan tanga min dona tebor mi duru mi kan dona bo isa don taman lengali we o ko wasa ngabun bo iya ke baka enda sandu ba ta baka tai ko ya ena nona mate enda baka tai ko tanga ena nona tu da ke tale mai na mate gori enda papita sta ki nona mate enda sambulu bata kaya ina bulu kasa tu da ko ya
mai na nona mate sa tu da ke bakatala ki na tamate aldo do no mai wai mate na nona bula makawa me baka mate ia ana buna le ki bulu kina na non dai bala e na bulu bulu ai ka tu da ka tale e na bulu bo ve Jisu Kristo e na ngoti ngana ngona e o longo iko tu na be luta ki na be ba kalunga ta ki ne alo tambu ni kalo rosa na bulu bata ki ne alo tambu ni singa wata kila na wase tin ka rona tin ka tolo matani koroni da soti au ninda sa pa bita este ke nga ki ne ango indombonga e ne alo tambu na dombonga senda kai tutia senda kai tani senda mo mula senda tauki enda sa bangu nu bitalanga e ne alo tambu e vida dombonga one Lord, one faith, one baptism, one dona bello tu tiko mai ponole erto ala kitara na wekangu mai na dua mai wani buka to le tiwani watu bonu sama ni kere to isa dono to bello tu na wekanda to na kilomer tu ngangor kasab dole minak dole ba otia man sa taratu tu sangale ba otia mai ngor sa tarot kire to sangale ba dala tu na bello tungo na dua SDA Church roto wana anda ku nga mai na kai wani buka roto be so ta na kai loma one SDA Church one faith, one Lord, one baptism. One faith, one Lord, one baptism. Toto pasarang natin balut. Etikume ay kasab. One SDA Church. Kaya wala ko kina, wanda na ambasi. Wala ko watu wanu siya lagi bay. E na siyang wanda na no ralata na balut ko. Dami sartunga yung batin ng sala. Only one. Dua nga na pabambuta. Dona turanga, dua na baptizo. Do lao tani mai buan no tamata. Mando ka kundi tala bat kaya. Ronda na bole polo bira kay kolosa na wasi tolu tina tin kalima. Ia me levo sarra na loma mundo, me lewa sarra na loma mundo na daba. Na baka venu I Kristo. Nindo sa kadibi kina kaungo, nindo sa yango e vida. Ia mundo ieti kon na iba, mundo ieti kon na baka bina ka buana kalu. Wasi ndone tina tin kawan na kolosa. O koe na ulu telanga niango na songo leni lotu o koe na ibagatebu na ulu motu mai na mate me o sibida ki kina ko koea e na dabsoti ka kedenga nin sa tinga no lotu na kalu sa maru kenda pata mai na kalu e na nonta papite staki nin do papite sandor me kila na ibagabuli Jisu me bogan dini tako koe ni sa dingoma na alona taudoko ka be butuni taka be bogatu sana nona dala na be kaso e malmalum kina e se não no papiteisho ndo ngone lelai petang ngone lelai sin se bagabuliti kango sando no papiteisho sa tumu kanda se ni bakila na dala ni bika e da bagadora ni sa tumu tiku mai ena na bebu tuni kabia le stali be Jisu sa ko na buna menda taurnanga una menda daba men buluti na non tamata da ke non tamata makawa ene bulbuluai o yani da papiteisho na ono papiteisho tikila kona kanya sa takali na be kama kawa raida sa daba saya do me bo e vida na ka kirina o be sureti ngone bo ni ko aba rome da bona tutungo rongoda the end time ark it is time for us to board the end time ark a be kalibiti ko Moses me rabondo e senga saranga ni ribia bonto na tamata ranga bondo tu na man e na bakata nga kina ne tu tini ngono o iranga na lelia na bondo na end time ark en yoto tin ngawno na dama na end time ark na lotu nikalo but you enter it through baptism sa match tungo sa match tungo sa nuita kan ina don singa endana kaya batango na nem kalo kimem sada waraka e sor sangele sangati na end time ark ni sa songoti na katumel lom sa sinra people who think that the scriptures should be the sole authority should logically become what? Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. People who think that the scriptures should be the sole authority. Kata na lutu Katolika, sanga ni Bible sole authority. Na buhabuli ni tamata. Should logically become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Nongu yalo tambo ne sengi vele tigo kena tamata mesa tau mundo. O be sureti ko na boni ko.
Doanga na turanga, dona bagambauta, do talanga pa ptestaki. San don bonga na turanga, don bonga na bagambauta, don bauta talanga pa ptestaki. E vida doanga. Bagambauta na boss Nikalo, toro tigo na tutu kechisu. Ia mudhuru kina wanga Nikalo, ena nom na bondo, kina end time church, uya na daba. Na song lotu, kusakadibi kina, molotu kina pa ptesu. You are invited to board the end time mark. Au sakera na nomi dami. Ke ubina kata modhuru inawango tu dakin berni masu. Ina bale bo kem samasu. Turanga tamai kema mi bolo malangi. Kema ma bina bale be kemni kem sarongoda. Niti ko endo na wanga ni noa ene yoti oti ngauna. Bale to ni kati ko yana bakana ngauna ni noa. Ene do tana na wanga ene be bagale levi kinambula. Sai kongo na nona lotu kena katu mem kem di rumah melewena na nona lotu bina sabu le una loloma ken biba kalunga teng ni buni nomni bos na ngau ni sal ni ma mina revive ka bakam bulung bula tagitale mi kem pabita istali ya na yalo tambo ni yeti oti ngau nongo ni al bina na kaluni baka tarawe ya me ava ka bi kema au masu ni kunda nomni tamater sawa butunga mitamuni kera la ba roti me ma na non rendu itiko kara dingoma tingo na tutungo na mbia ulibi baka utunga ni beiro. Se vele uno rendu itu kina tamango na bonga ndai. Era sole na lamandra be kemuni ni alo binak. Ni tauro ka bangandei taka. Ka marro ire me bakana lo ni matamuni. Ngai bosko kema me na lo kena bote ni ba kalunga ta sa tino nomni lotu. Kaina sing tambu kemi duba ka masina boka binaka. Ena ramuni tambu na dai chisu ne ma mi sorro sa ne ma mi mambola.